Selam dostlar. Bugün hazır bize kasıpkerler sabahı. Anlam yani. Hazır benim yerim hatta kurgattır. Selam dostlar. Bugün vlog çekeceğim olamın. Hatta videonun sonuna дейін көріп, like kommentarya qoldirib unutmanglar. Hozir bizga geometriya bo'ldi, odan keyin geometriya sabag'i bitdi. Endi algebra bor. Ikki matematika birga bo'ladi. Bugün şöyle demeyeyim bugün to'xtay o'zimdan qarapayam o'sha kunimda ko'rsatib bo'ladim. Bugün men bir yerga baram, ona sizlar alda ko'rатын bo'lasizlar. Bizde negizi matematika 9 sınıfta 2 topga bölünüyordu. Endi hozir biz гуманитария bo'lganlikdan 2 topga bölünüyoruz. So'ngdan bugün sınıf boshi. И это как? Потому что bir top bo'lganlikdan adam az bo'ladi, apay. Ruxsat. So'sin ko'chirganda qiyin bo'ladi. Men осы geometriya sabog'ining oldinda Baby Fox o'zaro degan kitob olgan bo'lardim. O'chadamda. Men прям qattiq jig'imga ketadi keyin kunlari. Bu 300 tenge turadi, sizlarga qancha tenge turadi? Endi hozir qonun so'qdim. Bizga algebra boshladim. Bizning opayimiz o'chakdan o'sha yerda bir shog'dan berildi deb aytgan bo'ladi. Keyin menga negizi matematika opay o'zidan aytdi, kuchli tushuntiradi. Ya dostlar, biz koridor bo'yicha kelayotganmiz. Algebra наконец-то bitti. Şimdi opayning laptopini opayning laptopini olib tekshirdim. Endi hozir bizga dunyo tarixi biz gumanitar bo'lgandan biz 2 topga bo'lyapmiz. Dunyo tarixi. Dostlar, bizim Qozog'iston tarixi bitti. Ular endi o'rыс tili. После этого уже sabah bitti. Потом men bir yerga boradiman. Bizga sabah bitti. Ular endi hozir o'zimizning kabinetimizga borayotirmiz. 46 kabinetga. Kurtkani olib, oyoqni smeykani ustamiz. Yine dostlar, biz sabahtan maktabga yurishdik. Mana наконец-то. Saat bizde 2 bo'ldi. Hozir men boradigan yer 3:30da bitirdim. И bir adam men ketesem men. Mana наконец-то men o adamdan ko'p kezishmagan bo'ladim. Endi yaqin arada bugun kezishim bo'ladim. Hozir men Oğuzhan Bog'jamol yo'lida. Oğuzhan men hozir metroga o'tiraman, biz metro yoqdan. Oradan haqida biroz yurib kerak bo'ldi, Bog'jamol. Mana sizlarga yurib kerak bo'ldi. To'xtay sizlarga ko'rsatishga tiraman. Biroq men hozir zaryadkim azayib borayotir. 40%. Chaydi men o'zim yolg'iz borayotgan yo'qman. Men birga Arayxonam. Ne dostlar, biz metroga keldik. O'shinday ekskavatorni hozir tutib men o'sib tez berib bizga shaxtni qatdi.
достар, мен метродан шықтым. Автобусқа отырамын. 2 остановкада өтуім керек. Сағат әлі 3 болмады. Бірақ ол 3:30-да болады. Достар, мен автобустан түстім. Дәл алдымда бір здание тұр. Қазір сіздерге көрсететін болам. Ол қандай здание екенін тауып көріңіздер. Міне мен сіздерге қырынан әдейі көрсетіп тұрмын. Болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал бұл бізде 125 high school, НТ-ға дайындайтын мектеп. Бұл жерде негізі менің Тамирис айтын шығар, Сары Тамирис оқиды. Сіздерге айтқан болатын басқа мектепке көшіп кетті деп. Ол осы 125 high school. Негізі екеуміз бірге кездеспегелі көп болды. Сондықтан ең ерте бітетін күнім осы мектептен 3:30 екен. Ал менің сабағым 2-де бітеді. Содан келем деген үшін 1 сағат. Көп емес негізі. Сосын қазір енді кішкене күте тұратын боламын. Шыққан үшін одан әңгімелесеміз, сөйлесеміз. Или если мүмкіндік болып жатса, ішіне кіріп көрсететін боламын. Егер мүмкіндік болып жатса, кейін көрсететін мүмкін. Осы мектептен мен бұрынғы мектебімде оқыған бір қыз. Ол қыз есімде. Сол қыз тоже осы мектепте оқиды екен. Тоже химия, биологияда оқиды екен негізі. Мен достар, сіздерге айтқан болатын, менімен бірге оқыған қыз осы мектепте оқып жатыр деп. Сол қазір түрін көрсетемін өлі ма? Осы қыз аты Жұлдызай. Екеуміз 4-ші сыныпқа дейін бірге оқыдық. Потом мен 4-ші сыныптан кейін ауысып кеттім болатын. Қазір енді мен сол бұрынғы сыныптастарымды еске алып, қазір инстаграмдарын көріп, танысып жатырмыз. Және де Тамирис шыққанға дейін күтіп отырмын. Достар, мен мектептің ішіне кірдім. Міне достар, 125-те осындай теннис, маленький кішкентай тенниспен ойнаған болады. Мына сабақ болады. Осындай мектеп сыныптар екен, оказывается. Директордың кабинеті. Бұл 125 новый, жаңадан ашылған, осы ремонт жасалған. Тамирис, давай. Тамақтары қалай? Күшті ма? Ұнай ма саған? Нормально. Бірақ әлі қауіпті. Не болған? Мынаны қараңыздар достар. Қорқынышты ғой, Ана ремонт біткен ба? Мебель қойып керек. Сақа сурет салып. Кигізіп қоймайсың ба дұрыстап? Кстати, осы мектепте мен туысқандарым бәрі почти оқыды ғой. Не знаю. Вот ванна кәдімгі. Анда диван сондай бар ғой. Міне достар, 2-ші этажға қалай айтышады? Көтерілдік. Тамирис қай? Тамирис. Это басқан. Наяқта започта. Тамирис. Сыныбын көрейік деп отырмыз. Ол кісі. Оқыдың ба деп айтайын деген ғой. Ертең сұра. Сол екеуміз оқығанбыз. Қыздар, оказывается, 3-ші этажда бар екен. 3-ші этажда бастауыштар оқиды, ал 3-ші этажда Андай көбірек обірлер. Қанша оқушы бар мектепте? Общий ма? Иә. Бірақ әр класста максимум 20 Осындай әр кабинетке бөлінеді екен. Мен сіздерге толықтай көрсете алмаймын, ішіне өйткені қазір сабақ болып жатыр. Не көрдіңіздер ма? Сіз кабинетте ішінен вообще кім жүр, кім не істеу. Көрмей ма не? Сыртынан көрмей ма не? Енді бәрі бүйтіп. Өстіп сүйерге болады екен ғой енді? Адам көріп тұр ғой.
Hozir уборная обзор ko'rsatdim. Tasavvur ko'rsatsang. Ne kız kulak var, kulak. Ha, onlardan tushunayotganmiz-da. Ne, ajatxonasi ostida bor. Men to'xtab ko'rsatdim. Yatdilar. Ne do'stlar, o'zi men jurnalist. Sizlarga to'xtab ko'rsatib chiqdim deb o'ylayman sizlarga. Asxonaga kirishni mening yangi qarnim ochib ketdi. Tangirtang bir pirashka yedim, odam bir ozero yedim. Sen besingga qildim. Ana жақта, ana yoqda bizga tomoq beradi. Ana yoqda asosan choy. Ana yoqdan sizlar kelib olasizlar men aytgan. Ya, o'chib Endi sotib olasizlarmi? Besplatnomi? Sahode. Nega besplatno? 20 ming tenge to'laysizlar-ku. 20 mingga первый, второй beriladi. Çok надо kıyır koy. Yaxta o'qishlar tomoq yeb o'tir ekan. Qo'l yuvotmishlar. Ne debdir? Ne kelesi sabah o'qiyotgan o'qishlar. Soat bizga 38 dan ketib qoldi. Hozir ham tamirchilar o'sha yotgan ishlar. Do'stlar, mening zaryadkam 20%ga qoldi. Endi negasi sizlarga to'xtay bari uni obzor jasab ko'ring degan. Biroq zaryadkam 20 qoldi. Hozir tomoq ishga boramiz. Siz menga kelib qoldi. Mening telefonim kerak. Hojat bo'ladi. Menga nashrda bari qarab o'tir. Men kutgan yozgan so'ng bari o'tirganlar. Tamirisi, arjaqqa o'tir. Ne do'stlar? Yaxta qizarib chiqdim. Hozir biz enerjiyaga borib o'tiramiz. Do'stlar, biz men avtobusda kelganmiz. Ruxsatkanız var mı? Yok, ruxsatkanız. Kişi Андай, типа лучше достар сияқты шы. Бір рет ұрысқа өтсем, тоғын айналып кетіп қалыпты. Отыра бердім ба? Потом милиция келді. Тоғын айналып Do'stlar, biz men barimiz anga aytib o'tiramiz. Soat 25 so'rov so'zlar avval javob berib deb. Hammamiz shu qildik. Endi hozir universitetda o'tiramiz. Chiqdi, qizlarni bizga bari уже почти avtobuslar ketdi. Men avtobusni kutib turaman. Ular hozir o'tib keladi. Ne do'stlar, men uyga keldim. Videoni so'ngina дейін ko'rganlaringizga ko'p rahmat. Like bosib kommentariy qoldirdi. Unutmanglar.